twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza ndetse umugoroba w'umugisha. Reka uyu mugoroba ukomeze ubanogere ndetse na gahunda zose murimo zibashe kuba zagenda neza. Turi ku mugoroba wo ku munsi wa kane rero tayari itariki 12 ndetse ukwezi ni ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba tubahaye ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabasangiza. Murabizi ko nta handi tuba twibanda uretse ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tuba turebera hamwe uko byiriwe n'uko bihagaze muri kano kanya ku ntambara ikomeje kugonganisha inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'abarundi ndetse n'abawazarendo. Uti ibintu bihagaze gute kano kanya ku mirwano, ku kibuga cy'imirwano byifashe bite, urusasu rugeze he? Ibi nibyo byose tugiye kuba twarebera hamwe. Tubaye ikaze rero hano kuri DRC Today News, ni wa muyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe. Ubu aho ibintu bigeze muri Kongo ku mpande zose, ubu twavuga ko impande zose zihagaze bwuma, haba ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, kuko nta ruhande na rumwe rutarimo kugerageza gucunga urundi. Ariko ku ruhande nanone rw'abarwanyi ba M23 ibintu bikomeje kuba abana bibi cyane, kuko ku munsi bari gupfusha abarwanyi benshi ugereranyije n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abo bose bari gupfa bahitanywe na drone za FARDC. FARDC muri iyi minsi ntikiri kwigora cyane, irwana urugamba rwo ku butaka, iri kugaba ibitero bikomeye cyane ikoresheje ibitero byo mu kirere ndetse bakoresheje drone. Ibi bikaba ari byo urebye ahanini biri gutuma inyeshyamba za M23 zitsindwa. M23 iyo bisa nkaho iri gutsindwa kabisa urugamba rwo mu kirere byanze neza, kuko akadrone kose bazamuye kari guhita karaswa. Drone yose izamutse iri guhita iraswa ku bwinshi ndetse itaragera ku ntego. Twavuga ko inyeshyamba intambara zishoboye ari infatiri cyangwa se intambara yo ku butaka. Muri aya makuru yacu rero turaza kunyarukira ku makuru agiye akomeye cyane ndetse amakuru yihutirwa. Turanyarukira ku makuru yacu nanone avuga ko u Rwanda rwongeye gufatirwa ibihano bindi. Rwanda rwongeye gufatirwa ibindi bihano ndetse birimo kwihuta. Ni ibintu birimo kwihuta ku buryo bukomeye cyane ndetse binaba bibi ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda. RDF ziri Mozambique guhera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ntizizongera kubona inkunga yavaga mu bihugu by'i Burayi. U Rwanda rwagiye muri Mozambique mu mwaka wa 2021 ku busabe bw'Ubufaransa ndetse na Mozambique. Uburayi bwahaye u Rwanda inkunga yo gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarimo guhangana n'imitwe y'iterabwoba ibarizwa muri Cabo Delgado kubera ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zeruka gufatira ingabo z'u Rwanda. Bivuze ko nta yindi nkunga izongera gutangwa nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru mpuzamahanga Bloomberg. Ikindi gihano nuko ikipe y'u Rwanda APR BBC nayo yakuwe mu irushanwa rya Basketball Africa League cyangwa se mu magambo y'Minebar, akaba ari byari bigeze kuri season ya 6 kubera ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi turaje tubigaruke hana byo ku buryo bwimbitse cyane. Turaza kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane avuga ko abasirikare b'abawazarendo bamajije gufata bamwe mu barwanyi ba M23 mu mudugudu wa Karambo mu gice cya Rusayu mu karere ka Nyiragongo, aho ni muri kilometero nkeya cyane uvuye mu karere ka Karisimbi muri Goma. Hari n'abandi barwanyi batangiye kwiyegurira kubera kubura imbaraga n'umurava mu mutwe wabo wa gisirikare, batangira kwiyegurira abawazarendo. Ibi ndaje tubigarukeho ku buryo bukomeye cyane ndetse biravugwa ko Goma rwose muri ino minsi iri gusatirwa cyane. Turaza kandi kugaruka Uganda, turaza gusimbukira Uganda. Uganda yongeye gushinjwa kwivanga mu miyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Kinshasa ndetse yamagana icyifuzo cyo gukuraho guverineri wa Ituri. Mu byumweru bishize intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye isibaniro ry'ubwiyongere bw'umwuka mubi wa diplomasi n'igisirikare hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ibi byatewe n'amakuru avuga ko igisirikare cya Uganda cyasabye ko hakurwaho guverineri w'igisirikare wa Ituri Johnny Luboya, ndetse icyemezo cyafashwe na Kinshasa nk'ukwivanga kugaragara mu miyoborere y'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero, ariko mbere yuko dukomeza no makuru yacu ndagira ngo mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tuzajya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo ya bino byose tuba turi kuvuga, na amafoto n'amavideo biba byaturutse ku rugamba. Hanyuma ubwo twafunguye iyo groupe kugira ngo tuzajye tubinyuzamo mubashe kubona ukuri kuzuye, kubiba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, mubone ukuri kuzuye kubiba bigenda biri kuba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire ngo ikaze rero umuntu wese utarinjira muri no group yacu, umuntu wese utarajoininga ino group, reka tubahe ikaze kabisa. Uragenda hariya muri commentaire, mu gice cya commentaire urabibamo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira ku buryo bworoshye cyane, hanyuma ibyo byose uzajya ubasha kubibona. Ngayo nguko twikomereze amakuru yacu. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi African Union rimaze gutangaza ko rihagaritse burundu inkunga y'imari ryari ryaragennye gutanga ku ngabo z'u Rwanda. Ubu buryo bwari bushingiye ku masezerano y'ubufatanye, aho RDF yashyigikiraga inyungu za France n'ubumwe bw'Uburayi mu gihugu cya Mozambique, cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Bivuze ngo guhera muri Gicurasi uyu mwaka wa 2026 ngo ni mu kwezi kwa gatanu, iri shyirahamwe ryemeje ko nta nkunga yindi izongera gutangwa ku ngabo za RDF ngo zikomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo buryo bw'imari bwa RDF bwafatwaga nk'inkunga ikomeye ndetse bugashyirwa mu ngingo y'imari ya leta y'u Rwanda. Gutakaza iyi nkunga bivuze gufunga umwuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda ku buryo buhoraho, ndetse ibintu bizagaragara cyane mu bikorwa bya gisirikare no mu micungire y'ingengo y'imari y'igihugu. Si ibyo bihano gusa rero, biravugwa ko ekipe y'abasoda b'u Rwanda APR BBC nayo yakuwe mu irushanwa rya Basketball African League BAL season ya 6 kubera ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni kimwe mu byemezo bikomeje kugira ingaruka ku ikipe zifite aho zihuriye na Leta y'u Rwanda. Ubundi Basketball African League cyangwa se BAL mu magambo y'imine ifitanye ubufatanye bukomeye na National Basket Association NBA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Ubu bafatanye nibwo butumye ibihano bifatirwa APR BBC, ndetse bigira ingaruka zikomeye kandi bigaragaza uburyo politike mpuzamahanga ishobora kugira uruhare mu mukino mpuzamahanga. Nubwo Perezida Paul Kagame rero yari yarashyizemo imbaraga mu guteza imbere iyi ekipe, APR BBC yahuye n'ingaruka z'ibihano bya politike, by'umwihariko ibyo bijyanye n'umutekano w'intambara mu karere ka Kongo, ari nabyo byatumye itabasha gukomeza kwitabira irushanwa. Mu yandi makuru rero, mu nyemere tunyarukire ku yandi makuru avuga ko abasirikare b'abawazarendo bamaze gufata bamwe mu barwanyi ba M23 mu mudugudu wa Karambo. Aya ni mu yandi makuru y'imirwano twinjiyemo, ni mu gice cy'imirwano twinjiyemo. Ibyo rero bikaba byabereye mu gice cya Rusayu mu karere ka Nyiragongo, kilometero nke cyane kabisa uvuye mu karere ka Karisimbi kari muri Goma. Hari n'abandi barwanyi batangiye kwiyegurira abawazarendo kubera kubura imbaraga n'umurava mu mutwe wabo wa gisirikare. Ubwo ni umutwe wabo nyine w'inyeshyamba za M23. Tunyarukire ku yandi makuru avuga ko umunyamabanga w'ishyaka Willy Mishiki we yahise atangaza amagambo akomeye nyuma y'iyo mirwano yabereye aho ngaho i Goma. Ni ukuvuga ngo uyu munyamabanga w'ishyaka rya Wazarendo Willy Mishiki yavuze ku rubuga rwa TV5 Monde ko bari mu myiteguro yo kwigarurira umujyi wa Goma. Yavuze ko igihe yagiraga ikiganiro
bari mu karere ka Nyiragongo kilometero nke uvuye mu mujyi wa Goma, ngo nicyo gituma hari ibitero by'ubumara biri kuba muri ako karere. Mishiki yashimangiye ko intego yabo ari ugukorera ku kurwanya inyeshyamba z'aba 23 ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakahashya ku buryo bukomeye cyane. Tudatinze rero munyemerere tugarukire Uganda na Kinshasa, umubano wabo wongeye kuzamo akaduruvayi. Ni ukuvuga ngo Uganda iri gushinjwa kwivanga mu miyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo Kinshasa yahise ifata icyemezo cyo kwamagana icyifuzo cyo gukuraho guverineri wa Ituri. Nibyo byabaye mu byumweru bishize, ariko aho Uganda yashakaga ko havaho umuguverineri uriho wa Ituri. Ni ukuvuga ngo ni mu byumweru bishize intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye isibaniro ry'ubwiyongere bw'umwuka mubi wa diplomasi n'igisirikare hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ibi byatewe n'amakuru avuga ko igisirikare cya Uganda cyasabye ko hakurwaho guverineri wa gisirikare wa Ituri John Luboya, ndetse icyemezo cyafashwe na Kinshasa nko kwivanga kugaragara mu miyoborere y'imbere mu gihugu. Uyu mwuka mubi uje mu gihe Uganda n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze igihe zifatanya mu bikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja, bigamije kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Allied Democratic Forces ariwo ADF mu magambo y'impine, ukorera mu bice bya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. ADF nayo ngo ikaba ikomeje kugenda ihungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bumwe buryo cyangwa ubundi. Amakuru ava mu nzego zitandukanye zemeza ko ubuyobozi bwa Uganda bushinja guverineri John Luboya kuba yarashyizeho imipaka ikomeye ku bikorwa by'ingabo za Uganda mu gace ka Ituri, cyane cyane mu karere ka Mahagi. Bivugwa ko ubuyobozi bwa gisirikare bwaho bwakomeje gukaza amabwiriza ajyanye n'ikorwa ry'ingabo z'amahanga zinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byanateje kutumvikana gukomeye hagati y'impande zombi. Mu gusubiza ibyo byemezo, bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Uganda bavuga ko bagaragaje uburakari bukomeye, ndetse bamwe bavuga ko hari amagambo y'iterabwoba yavuzwe, arimo no kuvuga ko guverineri Luboya ashobora gutabwa muri yombi. Nyuma y'ibi, Uganda ngo yasabye ku mugaragaro ko uyu muyobozi yakurwaho ku buyobozi, ndetse ikintu abasesenguzi bafashe nk'icyemezo gikomeye cyo kwivanga mu miyoborere y'imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano bavuga ko nyuma y'impamvu zigaragazwa ku mugaragaro zerekeye kurwanya ADF, hashobora kuba hari inyungu zindi Uganda ishaka kugeraho muri Ituri. Iyo ntara ifatwa nk'ifite akamaro kanini ku rwego rw'ubukungu n'umutekano, kuko ikungahaye ku mutungo kamere kandi ikaba iri ku masangano y'inzira z'ubucuruzi zihuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Bityo bamwe mu basesenguzi bakomeza bavuga ko Uganda ishobora kubishaka kongera ijambo ryayo mu miyoborere ya politiki, umutekano ndetse n'ubukungu muri Ituri, kugira ngo igire uruhare runini mu micungire y'iyo ntara ifite akamaro kanini mu karere. Ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwa Kinshasa bwamaganye byimaze icyo cyifuzo cya Uganda. Leta ya Kongo ivuga ko ubusugire bw'igihugu butagomba kuganirwaho cyangwa kugirwaho impaka, kandi ko nta gihugu na kimwe kabone niyo cyaba gifatanya nacyo mu bya gisirikare gifite uburenganzira bwo kugena cyangwa gusaba gukuraho abayobozi b'intara z'imbere mu gihugu, ngo ibyo byaba ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu. Abasesenguzi kandi bakomeza bavuga ko kwemera igitutu nk'icyo byaba ari ugushyiraho icyuho gishobora gutuma ibihugu by'abaturanyi bitangira kugira uruhare mu miyoborere y'imbere mu gihugu cya Kongo, bikaba byateza ikibazo gikomeye ku busugire bw'igihugu ndetse no ku mutekano w'akarere muri rusange. Ku bw'iyo mpamvu, ubuyobozi bwa Kinshasa bwafashe umwanzuro wo kwamagana ayo makuru no gushimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kugenzura byuzuye intara ya Ituri. Leta ya Kongo irasaba ko amasezerano ya gisirikare hagati yayo na Uganda yubahirizwa uko yakabaye,
kandi ko ubufatanye mu bya gisirikare butagomba na rimwe guhinduka uburyo bwo gutegeka cyangwa kuganza ubuyobozi bw'igihugu. Ibi byanatumye ikibazo cya Ituri kidafatwa nko kutumvikana kwa gisirikare gusa, ahubwo kikaba ikizamini gikomeye ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bavuga ko mu gusaba ko hakurwaho guverineri w'intara ya Kongo, Kampala ishobora kuba yararenze umurongo utukura mu mibanire y'ibihugu byombi, mu gihe ibibazo bikomeje gukurikirwa n'abasesenguzi n'imiryango mpuzamahanga. Ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo busaba abaturage gukomeza kuba maso no gushyigikira ubusugire bw'igihugu mu gihe hagishakishwa uburyo bwa diplomasi bwo gukemura aya makimbirane no kwirinda ko yaba intandaro y'indi myuka mibi mu karere k'ibiyaga bigari ngayo nguko. Nongera kubibutsa ko rwose ari aya makuru twari tubafitiye kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa kane w'icyumweru, itariki ni 12 ndetse ukwezi ni ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Nayo makuru twari tubafitiye kabisa. Turabashimiye cyane tubabwira ngo kubana namwe ni iby'agaciro gakomeye cyane, kubana namwe ni iby'agaciro gakomeye cyane, ndetse n'umwanya muba mwafashe muduteze amatwi ntabwo twabona icyo tubitura. Icyo dukoze ni ukubashimira cyane tubabwira ngo ntako bisa kwibanira namwe, kubana namwe ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hanyuma nongera kwibutsa ko rwose umuntu utarakanda subscribe, umuntu utarafyonda kuri sabone, ni ihangana fyondeho wa mugani w'abarundi, fyonda kuri subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma turushaho gukomeza kwagura umuryango wacu wa DRC Today News, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe. Akaba ari amakuru aba yibanda cyane cyane inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuba turebera hamwe update ndetse n'amakuru y'ukuri yizewe atariho ivumbi, abaturuka hariya ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone sinagenda ntabibukije ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tuzajya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo yiba byaturutse ku rugamba. Nibiba byose byaturutse ku rugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibiba bitugeraho twavuga ati natwe reka tubicishe muri iyo group, hanyuma namwe bibagireho mubashe kubona kuri kozuye. Kwinjira muri iyo groupe ni kwa kundi nababwiye, ni ukugenda hariya hasi muri comment mu gice cya komanteri ukarebamo link na pininze, muragenda uyikandeho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubona ukuri kuzuye kubiba byabaye, ubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Ngayo nguko rero reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza. Reka uno mugoroba ubabere uw'umugisha, babwira ngo andi makuru nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda cyane.